Kibagobeire anatwalira amateeka mu ngalo anamanya tulikola mulimo gwaife embayiza tulidinga suspect okunamala kufuna suspect oyo oba suspect abo tuli kwetaaga imekutwalira amateeka wa mu ngalo muri kulya bulungi tukwenda kutwalira amateeka wa mu ngalo oba tugenze mu numba y'omuntu recoveries ebintu tukwenda kutwalira amateeka ki bonaki nerongo nga telindiyo kino bakuba bantu busoga so nekyo twetaaga tumire bayikaikamu nga tubasanze aye ekikolo kyabaddewo tukivumirira atogwo omusango bagweta kulinyira eddembe ly'omufu kyabe ekyokola okuba nga oli kwa Wai Media mobali kutuwagira nga mbona mbozi defe bambi kituyizaamu amaani era sababa yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira bambi owaife busidomikado nga wembakobye tukali eno ku kyale kyena madope mu igombe eryewo Ibuga mu district eyeruka bambi yabazikuire omufu bamutemako omutwe baleke ekiwuduwudu mu isambe ly'ebikado bambi baja n'omutwe nkomye okubategeeza nga ndogereko kule bambi n'aba family kumbeera ebeirewo era nga tube tuli kulindira poliisi ekirungi ekiriwo kiri nti poliisi okuva mu bitundu ebyeruka bambi eidye era nga bano baidye n'embwa ekongo olusu oba embwa ewoniriza erusu era nga abataka kibaye bali kwesumba waidi okuva kuncho ekikanga kino ekyagwirewo abataka bayagaine nga amagombe gasigala majidu gasimwiba bamutolamu babere muntiisa era kye bakoze bambi kwekola mu mulimo kusonda senda busente kujja bambi kuleta mbwa eide ekongo olusobe ebunirize erondole ezola ababa akoze kino abataka kuva kuncho babere wano era baye bangi era tubone kukunga bakaire kukuba ngoma mu kidi oba ye mwandi yesegwanga mujje eyebizibu tidinti engoma bakubye bayita abataka bayida wano Eri abantu abatambwire ne bayida abatakali okumanikwa bayida basima entaana y'omwami yebeeta sigala majidu n'omuwala we owundi basima entaana ye baja batola musigala majidu baja bamutemako omutwe bamwambula bamutoola okuntaana ye bamuziika okumala awo enani walinga kilomita mita 5 okumutwala yebaje ne bamusuula mu bikado bujiro okuuna kuncho mwene maka yebeeta Seeka Badiru mbyeku okujja okubona nga entaana badisimwire dona batukobera okujja okutuuka nga mu butuufu ekikangabo ky'amaani abantu bayida aye nga ekyokukola kizirawo twaja twalipotinga ku poliisi aye tufunye entiisa y'amaani ino okuboneka nga ebintu bitandise okuyida mu kyalo muno tukubiriza abantu abali kutandisa okukola ebikolwa eby'enkulu eyo n'omize egyo gye bali kukola tubayire tusaba nti abantu ebintu baleke kutawaanya abantu abaziikibweira ate nga n'akaseera kabale katono ku mande omuntu oyo luyageza omwaka nga tumaze okumuziika era twenda okusaasira abantu b'ekyalo kino n'okubagumya n'okuboneka nti tweyongere okuboneka nga twekuuma kuba batandikira okutemako abafu olunavaawo kubafu baida kwira kuki kuife abantu baidye basofere ku ntana ya muwala bagisimula bagisimwize babonanga bategenge ya muwala bagisikira baira ku magomba agandi bakumula agandi bavira baje ku magomba agandi batukugamize yugi bayende bamukumula bamutolamu bamukukumbya batambula bamubisa mu isambe y'ebikado batamu kisibande kyokubiri bibandanga bisatu bamutambuizamu bakaya bamusalireko
bakulita nakyo so ekintu ekinavuma nga ndikuvumirira ekiwuduwudu kirwa ekiwuduwudu kiri mu bikaado batumye ebibanda bitya ebibanda bisatu poliisi aidye era tukitegereku nti bano abakoze kino bambi babeere n'ensuuluulu n'embago basima amagombe omugenzi ono sigala abe yaziikibwa okumpi ne muwala we era nga amagombe basokusemaga muwala we aye kiboneka bagira okubona nga ati naago ag'omusaada mwene ge bali kwenda kuba agamuwala gona tugabwine nga bagasimwire wabula bagalikaawo ngeza kye batwiremu oluvannyuma bajja ku magombe ga bambi sigala Yazid basimula bamutwala yona batwire muno obwo obuti bwebatayo babateere wansi erere mu kabulyo egyemiti gye batayo okwalirira omuntu oyo mumbali yaba bagitwaireyo era bagireka kumbali ku magombe kuliya abataka bajagainaawo so ono bamugemye olwamutwaire mu magombe bambi bamugema bamwetuka bamuta ku maboga era waberewo ku n'enfuutaano omugenzi abeire yali muzito era waberewo ku n'enfuutaano kuba babise mu mbooli mwide mu kiboolibooli kirikobebwa nti bano omufu ono yabeere nga ali kubazitoweranga bagwanga wansi wabula era basituka bagwirenga n'omulambo wabula basituka nagwo munzikiriza bwire bagwirenga n'omulambo basituka nagwo then nga bakavaako kukuntaana wabisewo ku some meters aba 30 omulambo basoka bagwisawo bagutola ku engoye de bamuziika mudoladona amasuuka bagamutola ku gali magubu bagamutola ku bagamutwaire ku then yaba machidi then kuyabaire machidi bamugema nga mwerere ali machidi nge yazalibwa bagema omulambo bagusolera baguta kuibega era bagwongerayo bava mu mbooli bajja mu isambe ly'ebikaado era tuwena ku some 50 meters mitanga 5 okuva wane basuira amasuuka twagenda omulambo mu isambe ly'ebikaado wabula guli bwerere waberewo ku akagoye akeeru akasuuka akeeru kitebezo okuba nti bana abantu abakoze kino bambi n'abaidye n'eisuuka lino eryeru bambi bamusuulaku gale bamusuulaku eryaibwe so olwamutuusa mu isambe ly'ebikaado bamutemako omutwe balekawo ekiwuduwudu bakitaako isuuka bakiwemba ku isuuka eryeru eyaka lyebaidde nalyo then bajja n'omutwe mu kaveera omutwe tutulyo bagutwairewa era lwaki bagire n'omutwe tukali kutegeera wabula poliisi abataka bekoze mu mulimo bayita poliisi eyeruuka era nga poliisi aidye n'embwa ekonga olusu era nga embwa aidye yatuukira ku magombe yawunawunawo oku era n'embwa ebeire ntendeka ino bambi yewuniza buli muntu etandikirewo yatandika okutambula ng'oli kubanga otika yeri yagiwayireku yatambula yatuka ku masuuka galege bayambwire ku mufu yawuniako kwawo yeyongerayo yatambula paka mu kifo kye basuiremu omulambo yatuukaawo yawunawuna ku mulambo bambi yatandika okweyongerayo wemaze okuwunawuna gano we bataire omulambo bambi embwa evuireyo era yeyongerayo yatandika okututambuza bambi twajja twasala obugira twingira mu isambe ly'ebikaado twabita ku mabbali g'eisambe ly'ebikaado embwa yatutwala paka mu maka g'omusawo w'ekinansi bambi eri omusawo w'ekinansi kutyako kuno bamweta Teesa Kabiko embwa wetutwaire era embwa eyingire mu isabo ery'omusawo w'ekinansi yatyamu omwo yakayitiva muno kyalaga nti bambi Teesa Kabiko ayina ekyaidi kinene ino bambi ku ebyafiire ku mugenzi ono okumutwala amagombe ne bamutemako omutwe era nga abantu babulido bekunganiza bangi nga bali kwenda poliisi etandike okujja okola saaki oba okunonenkeza mu isabo babone ki era poliisi n'abantu babulido bayingira isabo batandika okunonenkeza era bagira okuzula bati nga bagwa ku pamba yebaata omugenzi mu nnindo ono pamba abafu abafuire bakola pamba bata mu nnindo babata mu matu ebitundu eby'omubiri ebyo byona ebyobuwangwa ebyo n'ebintu ebikolebwa bagwa ku pamba nga ali mu isabo era nga
pamba ono wundi ayaganibwa gale baswira amasuka mwisa wano mu biboli gano baswira amasuka pamba wundi alekaibwawo pamba wundi kiboneka kubanga bagina ye mwisabo era nga pamba mweno no bamukunwireku nona yaganibwa mwisabo era abantu bewunize ino polisi bajira okola bati ina bakulemeze nga bambe bagwa kupamba mwisabo lya Tesa era nga kitakeke oba oli awo nti Tesa asobola kubanga ino mukono gwa maani gwe yakoze kokoze kola bambi omufu ono bamutemako omutwe baleka wekiwuduwudu omutwe bajja nagwo. Abecha. Let me get this shot. Let me first get this shot. Let me first get this shot. I found. What is OC? What's your parish? What's that you are? We need to search this house, eh? Hey. Bichi. Hey, microphone yange jigame. Ne waya. Memba yejire. Kansala. Kansala. Kicho tamuswire, muswira mushagaine wa. Twagaine mu tuchagane mu sabo. Yani. Twagaine mu ngane kichiba oyo pamba jebata ku mufu mukoto. So jiro kula temba yatutambuza. Yatwala mtu kumuneka kusubira mutoyi. So jiro kakasanga embo litule paka yetoyi twava yetoyi yatweta mu isabo. Twagana mpamba oyo. So pamba oyo ndiri kusubiriza yaba kuki umeze jibazi bikamatu kumufu. Oyo pamba. Okay. Bevire kamuli twagire tagano twatambula tutambuye twayagana mu isabo ebintu bibata muntu mukundi muni kwa muki twabyagana mu isabo mwe tubyagaine wa mwami Tesa betumwagwaine Aliko kaningena. Waliwo nono muvuka twaina twakola naye ayi bintu byali kuira mu business eno eriwo tinungi Business ki? Eyobuyiwa ayi gabwa kuita w'abantu kutugunja w'abantu nze banja tomu mba mu kibira amanga ndogera ku bikola nifo twamuzika otuba tuzikanga mu nkola ifu y'ekisiramu kinapamba
twazibikira omuntu oyo kuguta mu nkwawa twatabulira ntu n'emmanga eno kati ebyo byakazi biboneka nga bye twamuta ku mufu ekitegeeza n'omutwe kegube tukwagale mu nsabo bateeka okuba balinaku butuufu naawo wati era nebyo bipamba byaliko omwana ayogera ku mwana w'omuntu mena gange ninze doga Afrika enamaduto wano tufunye mu ekikanga abanga batutwaire ku muzeeyi waife yafa okumala omwaka mulamba abeede bamutolaku omutwe aife kyetulikwenda batuleetere wa mutwe gwaife malize n'emikolo gya muzeeyi yanziza batuleetere omutwe gwaife tuli bakambwe ino tuluma n'okuluma enda batuleetere wa mutwe gwaife n'oyo tujje naye tubone emisango gye tunamusalira kuba omuntu osalira muntu musanga ekyo bakoze kintu kibi ino okola ekyakolebwa nze nkusabasaba baize omutwe gwaife tuziike kyeni kwenda kyonka tulikwenda atwikiza omutwe gwaife nibyatwere kugenda byona atuleetere ife tuziike omuntu gwaife ninza namwandu iba w'omusado oyo ye basazeeku omutwe amaina n'akagolo hagira nzira bingi okutwalibwa kwono okumuziikula nga iwe nga namwandu kikubisa kitya kimbisiisa ku bino okundidukiza ebintu byena lineerabiri kabiri nabiramu okubindidukiza saawa eno ndi mwena mivwina okuwabula omuntu wange gonali yewumulira nibamuleka obwanga bati nibamuleka ekidu nibamuwembula bati yena nibamukolamu engoye yowani mami ninze nakagolo hagira ekikolwa ekyo nkivumirira kuba kibiino nga nze saala mpulira obulungi bw'amaani naye kyetuli kusaba ekifuniike batwikiza omuntu waife tujja tuziike kuba olwedi yamaze okujja yakoze ki yagiire ekizibu titwakikoine tuli banakuwa bwino tuli banakuwa sente bw'ekyalo ninze Haji Badru Mugobi sente bw'ekyalo kino ky'Enamadope tugezizaako twajja ku poliisi yaida wano yaida n'embwa n'abapoliisi batambula beetooloola bajembwa yabatambuza yabatuusa mu maka g'omwami mulala nga bamweta Teesa Kabiiko era twayagaanamu ekizibu kyetwagainemu twagainemu pamba oyo yetwata mu mufu nga tuli kumuta mu nkwaga ni mu matu mwagaine mu isabo lye era poliisi emukaabalinze bali kujja nayo ebikolwa ebyono ebyo bigwe bitya ku kyalo kuno ebikolwa byoyo tubayiti tubiidyayo tubaye tuwulira nti alina amasabo gano n'abantu baidamu aye nga tituyidi ngeri bwatambuza isabo lye era nga ni mwene tatira kuba mu bantu nga olwaleero tugira okwezuula ate abantu bali ekitwewunisiiza bwe bayidya obwire nga bali kubuuzanga owateesa Kabiiko tugira embwa bwetuuse era kabiri okutambula egire mu maka g'oyo Teesa Kabiiko era twagemerayo pamba ni poliisi twagakasa tumutwere mu isabo erya Teesa Kabiiko embeera tebaire nungi wabula nga ab'enganda babeere nga bali kulira kyera nga baliko bati ife batuwa omutwe ife tulikwenda wa mutwe kyonka tujje tuziike omuntu waife tulikwenda wa mutwe tujje tuziike bambi omuntu waife Teesa ali oti ategeere ku ebintu bino byakoze tukitegeere ku nti kuncho agiire ku poliisi eyeeruuka mwene ye reportinga ngakoba ati abantu batandise okundogera kweyo mbukodi biki nze ndidya ku reportinga atyo mwene yetwere ku poliisi so kitebezo okuba nti oba oli awo bino byakoze bebitandise okumwirira yati anti abantu bali kujja kumwita yajja ku poliisi mwene yetwere ku poliisi era nga mugeme ekyewunisa abantu kiri nti eriyo omusado owundi
atali wa kukyalo kono ayaganibwa mu isabo lya Teesa. Omwami ono yavuire mu bitundu byena bitende era nga mbu bamukozeeko obwire akitebereza okuba nti ono omusaado ono ne yakolagaine bambi ni Teesa okujja okuziikula omufu ono nebamutemako omutwe nga mwene omutwe kyali kujja okugukolesa. Mu isabo tibayagaine mu mutwe, bayagaine mu wapamba era nga abantu ba bulido bali kujja mu maiso n'okunoonya bambi omutwe guliwa pamba bambi abaneibwa ayo omutwe gukali kubonebwa era nga abantu ba bulido bali kujja mu maiso n'okunoonya omutwe, bali kujja mu maiso n'okunoonya omutwe. Embwa ya polisi ejire yawunizaako ku mutoyi bati kutebeza nti oba omutwe yagute mutoyi izeyiye oba ya neighbor. So nekye kiriwo obulanga embeera tinungi nekye kiri eno polisi oluvainoma eragire abenganda bajja mu maiso n'okola entekekeddwa okuziika bambi mu Yolisigira wabula aboluganda wetwogera eno batiime mu lukiiko tibaidde kye bayizaako bali kuti okuziika omuntu ng'azira ku mutwe. Tugire ku polisi nga bali kwegayirira nga ono suspect ati mutuwa omutwe tujje tuziika omuntu tumuyizeeku mali tumuziike aye suspect abaire akalubye suspect alubye okwogera ku polisi yakati nda kwogera nga butisano ti ready kwogera. So bituwe biri aboluganda bakatira okuziika bambi omuntu ono polisi bakoye bajja mu maiso n'okuziika aye baliko abanazika bati omuntu azira ku mutwe. Wendogerera tukaliire mu bikado ekiwuduwudu kikali wano bambi yebakirese ekyalo bandese eno bati kukwera mu lukiiko ninze ndi eno zenka kiwuduwudu kiri eno tuli eno mu bikado n'ekiwuduwudu. So embeera eteweri ti birungi oli kwa Y Media kali ku subscribe ya police go ahead and subscribe like and share our videos zenka ali eno ndaba kwera bya byona bambi ebinabanga bijja mu maiso.